yani bir tane merveki işi ederi ve revkevet tarihi da. Emusa bu. Salaki ne me uyum kurmuşkir kesira. Bir tane merve sübejim cavi antari. Emusa ki bu. Hen harcı emusanım yani. ما پیشی ترکی نظام بو، ام دچون پازارا ام تشنه مافیاتی و نظام بو، ما تشتاق من نظام ترکی نوع تشتاب گوتا، ام زار üzmüştüm, ام زار sıkıntı çekmiştik. اوی قربت آنجا متنی خوازانی بو، بچاوه بچی چیله اری ما با قاطع کنجی تمیز اری از چون مثلا بیشم پریو چاقه تشکیل دا قاطع کنجی تمیز خواهد کرد عقابی کی تمیز خواهد کرد اما چیله براش مزانی بو چاقش مملکت خو خات مدرا مدگو خازی زارا کیم ایرو گربیا مرا صندوق خباب تعمل خو بچه بیاق بکره بانیات باتا همانانه کی پرینانه کی بانی مالام اوج تنبی Dilovası یک ناوچه کو هری پر کوچه دستینه یا بازار اندوستریه کوچه‌ایه. کوچبری از زده بخوره گیجه کندیبونج آنی ناوچه. Ev Dilova'ya an hali ser avahiyen jibeton u tuğlayan bilentibe didemekede çiye keresi, tiri, hoh u sevan bu. Diciyen bahçeyen spikesk u zeviyan edigiren gece kondiyan bilentibin. Haniye jevketi mazubantiya koşberin beheviya pedikirna kar hatine uci uvaren xwe teri kandine dike. Gava ji sergiren ku gecekondî li ser çêbûne li jêr dinêrin, saziyên endüstriyî yên ji pêxeriyên wan duxan bilind dibin tên dîtin. Her avahiya li Dilovayê bilind dibe, her gecekondiya ku çê dibe, hesreta welat di nav xwe de dihundurîne. Evet ku hatın ve deri herkes dixaze memleket deviye, tamıye, taşiye yani biraz çıkka varlık atı hebeci disa özgürlük memleket ye. Ama memleket atı ne kabetti tu berçi. Mecburi kütübe kabetti. Kabatçı memleketime olsan ne bu? Memleketime Bejin pezaki hebiya, devaraki hebiya, pera uğraşmıştı bu. Geçim akadıkır. Rahat bu. Buna bir memleketin yine. Ama memlekete günden güne zorluğa. Şert evrajı zorun. Mesela çıl salime, hak zarime hene, zarime dukhunu. Ne kaybettim? İmkan zor. Mecburun ki bekabettim. Günd imkan hebuna. مفرح ذکر اما گوند که امکان تنبه مجبور در تین وی داری زورلغایی وی حضرتلغی وی قربتلغی دکشن امکان ما گوندا سه ماه geçerliye o سه ماهی هاوینه وقتا چایر زیویا he که دست چایر زیویا کن دچنن uğraşında boşi yani iş ektine tu bir uğraşmış bir bekhevetin mecbur tu derti İstanbul'e seva gelecek ate seva xanun ve xanate derti tiştek kazanç ki pe zivistana xader bas veranka Döje dengi defe durva hoş değil. Aynı sana be. Tabii ki memleketime iş imkanı he buna. Enne zatna vera. Nekava şeş me zatna vera. Hani mahznet ki cevher me vera. Hani şarta mayne vedari. İş imkanı metun nevun. Hani buna gelecek a hoş bire xo gelecek a xova. Em günde xo dekat me günde xoş temat dekat ne vera. Me roy havale xora haberdan. Havale me boş digerin memleketta. İştene, işe bey bixet yana. Yani em milleti kurmancı teni yali batı gici buna işteni, buna geçim eteni. Yani kesek bu heskerna xunay vali. Xuşki mon tezat nevera, hineki zor avan diçe. Em neymi ortama veren nevune, yani muhabbet veren nevune. Bu deri serbest şun digerin, düşüne mala apani xo, düşüne mala mete xo, düşüne mala bütün akrabayı xo, havali xo. Vera
nikarin ciki hatta var mala xweda ne. Esmer eman eman eman, dilber eman delali eman. Esmer eman eman eman, dilber eman delali eman. Çukulil kadora çeman, hak zevciyle zotunman. Çukulil kadora çeman, hak zevciyle zotunman. Esmer mendi seletine, dilber mendi seletine. Esmer mendi seletine, dilber mendi seletine. Başı biske kıhırdıhe, hak zevciyle ezutman. Bayram Duman 39 saliye û bavê 7 zarokan e. Duman ji bo ku li welatê wî karkêm bû, bi malbata xwe re derketiye rê. Ev 20 salûn ku ji xorosana Erzurumê hatiye Dilovaya Kocaeli'ye. Memleketime hoş bu. Herkes derdi xada bu. Eraziye ki bir başkara keyif tıkır. Eraziye ki ne bir zorluk dedi. Ondan sonra eva memleket bu icat millet ekuatevi memleketi o memleketi bir kır. Bir sal elve derime ez disadı kazım ku ez memleketi kabı binum ama maalesef zor gelir. Bandera dağ bu, çali bu, çamur bu. Kesi inanır ki bu be şehir, be ilçe. İroji bir ilçe, Rımbiye, embezin vakti koyam hatın dere arsa ki 5 milyar bu, iro dere arsa bir 7 milyarı. Gava Duman derketiye geribiye 15 salî bûye. Gava destî Yunan girtiye xwedinav karkerên avahiyan dedîtiye. Ji wê rojê ve li avahiyan dixebite û debara xwe dike. Vakta derketne kurbeti, zamanı ku derketne o çağı kurbeti xaş bu. Em o çağı dağıtın dixebitin dümeya sêmeha, mesela em diçün çoluk çocuğu xaji mala xaji me rahat barındırmıştık ki. Ama ju şunda em bejin 4-5 sal kete arı emat nevi memleketi iş imkanı zor oldu. Xebat zor bu. Evkette xebateci mesela perete gecikmiştik ki perete nade vakti derketne kurbeti çırak bu dixebittin me zorluk dedi yani me bayağı zorluk dedi. Memleketi xatı özlemiştik ki. Ha? Biraz çıka varlığa tebe disatı memleketi xa özlemiştik ki. Ji ber ku di demê de şertên bayram yên xwendinê tune bû, daxwaza wî ya herî mezin bi xwendindayîna zarokên wî ne. Sedema ku ew qas salin li xêribiyê dimîne jî, ev daxwaza ji bo paşeroja zarokên wî ye. Hebe tine be gerek em ona bidine xandini. Em jî vê zorluk edibînin zarê xa didine xandini. Em dêjin inşallah zarê me jî rin bin. Sibê bibine meriv xara. En azından bixwînin. Belli bir seviye verini. Hiç olmazsa em jî rahat dibin. Êku nexwînin ka em ê çi bikin? Hîn kesên li avahiyan dixebitin û mecbûrî dûrxistina daxwazên xwe dibin jî hene. Ji ber bêmecaliya maddî, Ümit û Nesim du xortên karkerên avahiyan perwerdeya xwe nîvjoyiştine. Sedema mayîna wan ya li vir pêkanîna debarê ye. Qaşo, daxwaz û hêviyên her duyan ji bo paşerojê hebûn. Hez gezme doktor. Yani nice fakir insanene, nice hasta insanene ez vana faydalanmışım. Yani vana yeki kurtarmışım ya da yeki sevindirmişim. Pır hazızlıkır, pır istegam hebu. Ne yazık ki ya imkanım ne bu.
Ez hez dikim geleceğimın bira sabe. Ez hez dikim ki bira hayata insanlara paylaşmış ki ez hez dikim ki bira insan gümünen kardeş bira derbas bin hevdira bira hevdin ne koşun bira hevdin eziyetmiş nekin ez hez dikim ki bira hayata megişka sabe. Hayalamı da من حز ذكر قرا بكي ما ناوي سواشه دنگي güzel خوشيه محز ذكر ازوان buna şarkıcıyım kalama bejin محز ذكر bu elektrikçi tabii ki meslek heye diye hani pere nereden got xoraymi meslek edibi tabii ki meraj pere lazım bu yani ev işa becermek ker ama tüketme inşaat evaji mesleği bovimu boy melşan me cem halimin cem apanimin cem apimin ama inşaat tekavütü nikacem bu ne inşaatçı khayra vi işi tane inşaatçı zaf zor gerçekten zaf zor inşaat işi tüdüğün işlem hatta var deslap magi tıkalışın ama sad demir düvi demir gibi piştatar keberten ne hoş ki vişli tadha inşaat işi tehlikeli işeci tüdüğün elektrik kablosu var ya ceyran ama demirek me demişiyor be millet vera ye xodine ke yani ye herre ceyran yom onu bikşine gere mevzav dikkatli bxalte memleketimin zafrında insanı ortamayı pır temiz tiştekirinde yalnız ez derketine ku derketme qurbetiye xavati imkanı meyku esa devamlı bxeftin zeki xatirkin gelecek ama esatne min okul hiç ez ketme bir işi çünkü imkanı meyku esa hayatı devam ketne bu ne yazık ki ez haz nakim gelecek ama gişka sabe ez haz nakim işte ömür boyu inşaata da bxevetim ez haz nakim yani ez bana haz nakim ama ne yazık ki bana peşe xadbinin Nesim 25 saliye malbata wî li agirê dijî ew jî bi hêviya zikê xwe têr bike derketiya xerîbiyê ji gava ku hatiye dîlovasî li avahiyan wek karker dixebite Gurbetlik en ya zorayı hasretliktir. Yani dev bavi xad duri özlem ana hasret an dikşini. Merve hazdike ki devamlı ceddi bavi xabe, devamlı hizmet an da bulunmuş be, devamlı ortam an da bulunmuş be. Ama ne yazık ki ev imkanı desi medatının koyava gurbetiya bir icat. Emten dixavetin dev bavi xad durun. Durmayan, halayan, keyfiyan sadece telefonu da dengiyan bizim eve. Karkerên avahiyan yên bi hemû zordariyên xerîbiyê ve rûbirû dibin, di şerdên gelek dijwar de jiyana xwe didomînin. Di nav wan de yên li avahiyan radikevin û li vir dixwin û vedixwin jî hene. Bi rojan û mehan avahiyên dibe ku qet tûcar lê venegerin ava dikin. Oyoyete, oyoyete, dilim ketir. Derim ala mermere, de tutera here vere. Döküm herin tebibinem, mermera zere üzere. Döküm herin tebibinem, merin terazere üzere. Derim ana mermer bu, xelku hatu tera çubu. Goteke va gozel kiye, ya nesim bu kurbeti bu. Nüfusa Dilovayê li dor çel hezariye. Ji sedê heştiyî vê nüfusê ji kesên ji rojhilatê Anatoliyê hatine pêktin. Piraniya koçberan ji Agirê, Xers, Erzurum û Bingolê hatine. Piraniya xortên li taxên gecekondiyên li ser giran kubser hev ve hatine çêkirin, betal û etalin. Legava em li peravê binêrin, dezgehên hilberînê yên rê nîşanê aboriya Tirkiyê didin tên ber çavên mirov. Bi vê taybetiya xwe Dilovasî dîmeneke balkêş nîşan dide.
لهلکی فبریقین کو جی پخیریان وان دوخاند بلند بن لهلکی جی دیمنن بیکاری و فقیریه. انسان و محلا ما خلق ما تا فقیره تا جدوی گوش کردیه تمام جا آریه قرص بینگوله و تمام ملت فقیره امکانی واتنه ایش امکانی تنه برا گلکی باشم ام چون زب امکانه زور داد خریم تا شجاعیات خریدیم بیچاره مسلک متنه بود عملاتی کرد متنه کرد دو سر ملی خرج کشان این شعاتا مزاق چیلک شون ناکو ایشتنه به بازار زب زوره مثلا ایشتنه به ایسا امکانه میرم چید به اراضی میره زبیا خدا بیجی اراضی خدا بیجی ایسا گچمیش به اوی مملکت بازار ما رو کو نخفته ما دمینه برچی ما کو نخفته یا گلرا میبتنه ماش کو بینه والا اونجا gönlü geçirmiştim. De çim inşaata işe ve dexabetim. Dedim azaro ka çeve em doxun. Ku işte ne başı hem de imkan hatta ma xabat kidiye baş emrad deyni hoş dedim. Eve hoş dedim. Geçimim nasıl sağlamıştı yani sürekli işime tüneye. مجبور ام خاطر کتن دلو واسه دورما متنه ام بچنه جکی باشخه ایدیم دلو واسه یلاشمش بون ما اجیش دیدکشان دکتن فرقاتی ناجی iştene. Malbata Başdemir di sala 1992 ji agirî koçkirine Dilovasiyê. Em hatne biraz seriçi bu çağı orman bu hiç sistem altına bu siha maltene. Mesela hatta av çole diksan seriçi mesela em düşün kadnevi geli mevcu geli tamam qova diksan qantara diksan varili av mevcu ej qahim nebum ej hiç danet kadme derim mesela sa xalçabum yemek çetke temiz kamalet. او چاقی زمان نظام بو ما ترکی نظام بو ما دکشان یعنی ام بچونا جکی من سربست نکو خبر دارم بچونا جکی من گوی ما ترکی من کو زیاد خبر دا دکتر مرا ilgilenmiş ند بون میش حس کس جکی خوش تا مزون بو ما جکی yani rında temiz daha yetişmiş buna em aileme çocuğuma daha güzel eğitim hilda daha evvelda میش حس کس herkes حس کس مرا حسنا کزاری مرا daha جی temiz yaşamış ve binada yaşamış ve جی خوش داره ve asfalt ben bilgi merva daharın ve zari merva daharın eğitimi elde eden. 91'de evkhaniye mi hebu başka khani bırak kim hebu tüne bu reymet tüne bu av tüne bu ma av tamam peştadık şu av tangera dad ma çu bidone xatjid kir dani yani ma zaf sıkıntı kişan mugo az her zaruk ne hatın eşi ne çu mugo mehana memleket az pişman bum mugo meharın zaruk ne hatın eşi ne çu iş imkanı kemin daha ve açma memlekete kuruna memleket sep katil bırak faştıra yani mağatil bir çüyayı da çekiyor cigi çüyaya bırak memleketime düzlük mesela fabrika heviye imkan heviye ama çima batana bırak Cevdet Başdemir'i bavê çar zarokan ji karkeriya avahiyan heta şiferi, boyaxçitî û ostetiya fayansan di gelek karan de xebitiye. Lêwek gelek muhaciran ew jî aniha bêkar e. İşe mevkutine ve zor e. Ku mervi iş bike normal ama mervi iş neke şehir zor e. Geçime mervi zordu ben. Çünkü her tişt peretiye. Mesela gün avbe pereye. Mesela nun em davaj ne zevi eldim be pereye. Hayvan heye mesela şirime, katkıme be pereye memleket. Ama biraz tep pereye. Meri xora tam aile her جی خوش جی تمیز یعنی پارکا لوکنتارونی خود دنیس تایله بگره tabii herkes حس که durma metni hem ne karın çay zarı metni de dibine zarı mecaz hasdıkın zarı me her gün bir ana arkadaşım metni falan derdi ne ciya xova baba xova aile xova şimdi gerin ne sayla ne piknika durma me satın hem herin am ancak idare xwa rotkin geçme xwa rotkin زار اختنی من مازاد هیچ اینا که می‌دهی سما زار خود دادن اتشو دکت می چویش جوری باريل آفدکشن حتی دهاتن ازنه جرا دهاید خوبات چون اقوم مزول خواهیکشان اج دخوازم مالا مخاش به دخواستی قاد بینای مهبه دکانا مهبه میرم نچنه کویشاتا سرنمش نبه از یعنی غربتlik çekmeyecek az hazdakım میرم سبه هر ایش ایواری واره از yemeği hazırkım zevklen beraber ailece bخور از اساس hazdakım
از اوا 20 ساله از وی حسرت مرد وەک gelek jinên li dîlova dîjin xwendin û nivîsa Gulnazê jî tune. Lê ji ber ku dijwariya vê yekî dîtiye, dest bi hînbûna xwendin û nivîsê kiriye. Di vê babetê de zarokên wê jî alîkariya wê dikin. herkes şex hasta serbest dixune ez millet atparsın mesela doktor kecan belime rune kecan zav özmüştüm ez nam başlamış xanne kiriye ez bu yek için dixunem ku ez bilgi mehbe her zaman her mecya serbest be dixunem ez şma okulu ders kursu bilim ana bayahim okuma sökmüş kiriye ez zav severmiştim dixunem qiza xujum bu yek yemin kiriye ez daha zimbra ezmiş nebin ez qiza xut mexandini hatta ders mole ez qiza xut mexandini Düset saziyên endüstriyê yên li Kocaeli'ye hilberînê pêktînin û rê nîşanê aboriya Tirkiyeyê didin, alîkariyeke makul li aboriya welat dikin. Lê cardin jî bêkariya li Dîlovayê di qada herî bilind de ye. Lêvra saziyên endüstriyê li Dîlovayê têra îstihdama kesên li vir dijîn nakin. Jiyana li bajaran ji bo jinên bi tena serê xwe hewl didin ku li ser lingê xwe bimînin jiyan dijwartir e. Ji van jinan du heb, herdem û muazzez. Wan ji agirî koşkirine Dîlovayê. Alîkarên her du jinên ku mêrên xwe wenda kirine, zarokên wan in. مزدک کشان مثلا یعنی به کسی خریبی مزدک کشان مزدک حتی خودم خوازی خریبی زبر کشان و گدا پچوک بو مملکت حیوان هنه دوار هیا تارش هیا هر تشت هیا دیدا الامهات نفرا تشت تنه بود دگریا محل گازی محل دکر دگو وی بعضی متنه دواری متنه وی مبهنه نوا بعض دوارا از هایال بیک شهری من نت کرد هیچ بی زمان من نت کرد چه ما من نت کرد چه هبونا متنه بو از بیشم یعنی جیبا متجی نبو قازانجی متنه بو میره مساقط و عرضه بو از همه شهرها از همه büyük şehri ام بیشن کیف کن سیاحت کن یوکسا gezmek کن bazı jara araba siyardı bu çün 5 kuruş para cebimde tane bu jara ko araba gisiyor ma biço ma jere 5 kuruş para cebimde tane bu çema ma bu 5 kuruş para her hep yoji ma diko na mirim sakata arda ajere nana ki gern behar hastane gitmedim ki çema dilimi tane yaki khuradım ورا ددا معانا كرني ددا مثلا دكتور بعد شبه او مدبد شوا كدني دي لي زمان متنا نقر معنا هذا زول غير جاز دكشينا حزنكم اوخمو يازمام هذا سربست هلما دكتور وارم اجي حزدكم اجي حزدكم كس زمان ما هذا سربست هر دكتور جي وارم شهر نبوم یا شهر نبوم ام هاتون yani ام خو زوستانه آریه رو دانستم بهاری تشنه گنده خو yani mitani koçera am tuşne yaylı xwe ama am hat nevrada mitani çi gün jina yayla daha yani en azından yayla da çadır kurmuştuk vira çadır jitine bu am babi memani hatın dayna seri çiya ki tamam ormanlık tamam çalı çırpı yani az tişekra ve raşane am şok bu yani sadece babam gogum xanik çekiriye ام آنی هاتن خانی جتنه بود تمل ساده تمل کاوتوی ام آنی هاتن کنه خانی کی کرده ام کت نکرده yani چه طرا بجم yani memleketi zav zengini zav mal varlığı teheye hamut işte teheye tutte itkavi o da salona ke gece kondu memleket yani mala teheye khani teheye o da teheye hamut işte teheye tutte itkavi o da salona ke gece kondu ne avayı he ne ceyran avayı he kurbeti zazore. Tıkka hatta ha yani insan ki düşünmüş be. Merzali xub ve hasret. Tıkka insan saditiyen merzali xub ya hasret. Az hasret ya merzali kime. Cenaze meri mistandan hından biri çün. 5 sale. 5 sale hani zaman ha merzali meri mükhiye. Az ve kurbeti dikşini. Asas kim her memleketi xu sen merzali meri xwe az hem ziyareti merzali meri xwe am 5 sal ne zanım meri mi kuda çal kiriye kiye kuda birine ne zanım qurbet ya ve qurbeti daha zaftır qurbeti heye yani
من حیات خدا یعنی قرباتی که آها ندیده بود. Muazzez Dağlayan gava 13 salî bûye bi malbata xwe re koçî Dîlovayê kiriye. Aniha jî 32 salî ye û dêya 4 zarokan e. Muazzeza ku ji bo zarokên xwe bide xwendin dixebite. Bi tena serê xwe têkoşîna jiyanê dide. Ji bo xebat û tengasiyên debarê gilî û gazinan dike. Zartiyam zav xweş bû. Qet sıxıntıya me tune bû. تا آمد نبود. گندی مدام میتاب هوا. ما گندی خدا میتاب خوش دخان. هات نورس خون تیا پیشی ما برندم. مملکتی خود حد بود. مملکتی ما همون تشتی ما هوا. خون تیا ما تو تستیک خون تیا ما تنبود. مالی ما هوا. ملکی ما هوا. دلی ما راحت بود. وقت هم تازه هاتم تو تشتی تنبود. بله جینار تنبود. جینار تنبود. آن سه مال تنه هوا. سه مال ما تنه هوا. آب تنبود. جیران تنبود. خانی تنبود. قرط تو کس تنبود. اوان مالی منهار آوات نه محله تناوی آوات کامپیله تناوی از خازم ایش بنامده از پریزار نان زار خو خازانش کم احتیاجی هم هی یعنی شلونه ده از گنج دم کارم بخوابت میشی حتی خلق زاری میدن هر از زاری خو بنهارن محتاج زاری کسی نکم محتاج نان خو کم از خست کم از بخوابت نه زار قیسه کم هد چلیسی ده حفظار سه حفظار میش نه اکله ایلک اکله او قیسکا حتی تانه ده چلیسی حتی تانه ته yani az عمری خو خلاص دکم tabii ki şehir hayatı zore sıkıntıya izafe şehri mezun sıkıntıya izafe Herdema deya 5 zarokan jî yek ji wan jinane ku mêrê xwe wenda kiriye û bi tena serê xwe hewl dide ku di jiyanê de bimîne. Ev 18 salin ku ji agirî koçî Dîlovasî kiriye. Ji ber derdên debarê perwerdeya zarokên wê nîvçemane. Ji ber dijwariyên aborî, lawê malê Enwer heta lîseyekê xwendiye. Ji boyaxçitiyê heta simîtfiroşiyê, ji mobilyavaniyê heta şagirtiyê Enwer gelek kar kirine. Ana 18 salî ye û bêkar e. Ciya xwe nabînî, mezinê xwe nabînî, yê tanîda xwe nabînî, ara milletê başka danî. Tenê kesî te û îşaxê tune. Öyle mi? Merve zor tey. İlla ki zor tey. Hayalimi hebu. Pevji şevdi çu. Ben hayalakim kadar hayalakim tune. Sibir radı bir aynı. Nivro aynı. Evari aynı. Radı zey radı bir hatta koy. Ne poşmanı ne memeytev merdane. İlla ki poşmanı. Hevalimi ve zafi ona jinan nahoyne. Pevji berdaya. Meytev berdaya ne karınenim bu koyne. Ne ez gencekim. Koy cevamda perebe edgarım her meytev bu koynem. Koy her meytev perimetine bez şaki her meytev da. Meytev da perad xazne koy ezey perinedim ez şaki bu koynem. Eğitim ko peratine bet şektine servis onatine şaki her ne meytev verin ve der ez meytev vijore da medxan ve der hatta ora peyatı diçu. Ya men disa nezik bu. Ye millet jere da teni. Bere meytev bu. Avaji fabrikaya gedini ani vederi daha çekirne. Da çekirne millet naha yejeri tef tavudumun tene vrada. Beri dere ham bu. Naha tef tene yavi jore da. Uy tepe heldik şimdi ne servise ne tişeke. Hayfa wan zarani ne uy çamure da uy pislige da dıçın. Sibe hata evvel ne çamur edane. Hata vira çamur edane. Millet tef çamur edane. Hun hatine şale ve kince ve tef çamur biye. Çima çamur biye? Pislige Dîlovasî da. Ama çaki mecbur ve deri bisekini. Velat berdan hat mevra bu mesire wan ne yara. Velat berdan hat mevra bu mesire wan ne yara. Ve zaşhe temu bebek tez iştem levan dera. Ve zaşhe temu hayin tez iştem levan dera hey. Neçe hay neçe levan deran roj menaçe bektemin o teyreşe evjiyana qetne xaşe. Neçe hay neçe levan deran roj menaçe bektemin o teyreşe
افجیانا قد نخواشه از به مملکت خود نهیله نه نوی مملکتی پرشانه ها از صد اوی بیجم ذاتا چون مملکت خود مگوتیه جی مگوتیه ساکن زاری و هور هبن در نکمنا قربتی در نکمنا شهرها گیچم زوره گیچم نای کرن گیچم نابه ما تنبوی زفکشاند ما زولغی زفکشاند اما دویجی دا در دویجم ام چاقی هاتن کلفت مهور با قازنچی تنبو کس تنبو ساده ساقتک تن استویم دابو از بو گچکا من مزه و خباتچیم تنبو تمه هوری کو کلفت بو کریا دابو مزف زولغی کشاند هم خریبی مکشاند هم زولغی مکشاند هم به کسی کشاند مزف کشاند یعنی مملکت خوب کتر کرد مزف کشاند از آنها حس دکم یعنی کلوان زار خوی مزن وان کلفت مگربونه از آنها مملکت خوب ما از بیشم خانی خدا بوما مال خدا بوما نو اراضی خدا بوما یعنی والی آوای ضعف گلش آوای ضعف گنش مزنه هر تشتی دا هیه هر تشتی دا یتشمیش دبه هر تشتی دا مزن دبه یعنی از آنها خو خیالات که مدی کش که نفروتا مملکت خود نفروتا از همه خوروان زار خود گر حال مملکت خوب بوما آنها کش که از صبح بوما جبر کوهین مالبات وک کevne şopi xebata jinan erenî nabînin. Herdem û muazzez bi karên destgî ji bo debara malê hewl didin. Her girêkên davêjin tentene û hunandinê yên bi keda destan û bi nûra çavan ji bo li jiyanê bimîneye. Di nav karên debara yên li Dîlovarê dijîn de xeratî jî heye. Wehbî û Mîrzan ev her du xerîb jî debara xwe bi vî karî dikin. Zamanê me da kes tune bû. Ez hatim welatê İstanbulê ez digeriyam. Heta êvarê me pênc hev kurmac nedîtin. Merfê doğiyê min nedîtin. tune bû zêde qurbetçî tune bû gundê me heştê xane bû ez gava derketim qurbetê tu kes eyna rêya qurbetiyê nizanbû nizanbû qurbetî çi ye ez gava çû melmeket qiyafetê temîz eyaqabî me xiznikê xwe çû melmeket bütün hevalê min gencê hevalê min dihat li min sêr dikirin ya ev çiqa temîz li xwe kiriye çiqa rimbiye ev welata çere ew melmeketa çere dihatim Sûriyê min sormîş dikirin مگو ملمکت آها میزوان را ناتمیز دکر işte از هاتم قربت تکرار اونجا آدرس من uçağın telefon تو نبون مکتوبا دشان ملمکت با آدرس مکتوبا اوج هاتن ولاتی هاي الناس شو قربتي نزانه ama em şunu em zanen gerçekten gurbeti zora ikinci xat ders xat düşür yemek xat ders xat çetkin üzülmüştü bir durum sormuştu ki duruma da çağına mecbur bin benim durumum başa. Ben diyorum başa tabii diyamet de giriyor hem de giriyor üzülmüştü bun gerçekten zor bu. Yani gurbeti gerçekten zor hakikaten. Hatta hem alışmış vera bu çoğu 6-7 sala hem zor alışmış vera bu. Alavenli dezgeyi bi destên van her du osteyên jîr tên hilberîn. Boyakçıtiya pêlavan, karkeriya avahiyan, garsonî. Karê dawîn yê Mîrzan Çelik ev destgeha xeratiyê ye. Fexîrtiya rojên kevn wek îro tê ber çavên wî. Dawata me da eger mesela dikî em nexebcana înşata da nexebcana jî em ê dervara da ser ewa razana li ser wan banga em ê razana li ser çayrê em ê razana ejarek li şîş xanê li ser çayrê raza bûm bi şev saet yekê şevê da bekçiya min girtin birin o zaman bekçi hebûn gece bekçi hebûn bekçiya min girtin birin çûn me birin qereqolê got tu li vir çi digerî çima li ser van çayrê razayî min got wele mala min tune yuva min tune qurbetçî ne işê me jî tune yêrek tune em tê razênê mecbûr e havîne hatin xwara vê dera razênê okul tune bû ziman tune bû معلم مرا مخرابه مدکر گاوا دو گاوا چیه؟ اوا تخته
مثلا مزمخ را دگو چیه مزمخ را دگو او ترکی دگو چوی مدگو مخ کور دا دست خود دگو چیه مدگو کور تاشه ترکی من نظام بود ترکی نظام بود Atölyeya xeratiye ya her du osteyan li kuçeyên paş yên Dilovayê cidigre. Li vir her tiş bi sevrê çêdibin, her perçeyek bi miqatebûn tên bikaranîn. Ji sibê heta êvarê dengên makîneyan ji atölyeyê bilind dibin. Yek ji xwediyên atölyeyê Mîrzan Çelikê Erzoromî ye. Yê din jî Vehbî Aksu'yê Jiwanê ye. Her duyan jî gelek sal berê koçî Dilovasî kirine. Van hakikaten memleketteki zevk xweşe. Gula doğuya ye tabii. Em isavêjin. Me nedixwastin em bîn ama artık hinek belîrî sebebten dolayı em mecbur bûn hatin. Niha memleket hakikaten cihekî zevk xweşe. Kesek naxwazin memleketê xwe bihêlî bête vera. Artık mecburi bu. Memleketime imkan etune. Yani bir memleketime şivani ki gavani. Başka işte ne? De gündekda se şivan, çar şivan yani se bir çar bir pez dert gibi. Bırak da bir davar dert gibi. Eceviyat çaka insan menfaat demişti be. Deh merivci menfaat demişti be. Deh meriv tanıcı menfaat demişti be. Ev diğer avgünde hafta haçte khane, çarsat khane. Evden imkanı hoş kutineti. İmkan to ne ki? Mîrzan Çelik 52 salî û bavê 10 zarokan e. Ev 35 salin nivirdi jî. Li Edenê, li Stenbolê, heta li derveyî welat bi salan wek karkerê xerîbiyê xebitiye. Paşê malbata xwe ya li Erzoromê de jî stendiye û li Dilovayê bi cih bûye. Min pir çilek şan qurbetî, ben ate zatim qurbetî. Tabii Türkiye mütüne bu zede. İlkokul xwandı bu jî zede Türkiye jî tune bu. İş imkanları mı kesin naz nedikir. Vira bayas çilek şan. Memleket tabii meri özlemiştik ya memleketi. Beşev razı mi? Xewna xavi memleketi nabînim. Memleketi xwe ki xewn dibînim. Ew zarûtiya min, ew ez ana tera mijûl qala memleket dibe, ez çiya hebû, zozan hebû. Elbisevan zinara rûca min dest xist kerka goy xwe min kilam digotin. Mêrik 100-200 metre, 300 metre ji da dengê min dînemiştik wê derê. Rûniş dengê min dînemiştik. Ana memleket ket bîra me, ew zarûtiya min memleket, wan çiya, wan yaylana, wan avê sar, çîçeka, gula, ew ketin bîra me ana. Osteyê xeratiya Çelik, dil daye dengbêjiyê jî. Asinar cinar cinar cinar, asinar cinar, Khalil serem nutevem khaf. Wala ba cinar 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 cinar, ahat koremni halo cinar, asinar cinar cinar, cinar cinar, me Khalil serem nutevem halo cinar. Dengbêjiya gunda memleket, rimbûl memleket, dengbêjî mesela cem'et tov dibûn, dibû êvar, cem'et tov dibûn, millet kanê sîname tune bû, televizyon tune bû, radyo hebû, işte cem'et tov dibûn. Yekê kilama zanîbû dihat digo, bira filan kes hala bira me ra kilamek bêje. Ya dengbêjê xweş hebûn ceme, dengbêjê rind hebûn, ew dengbêj gava batana gundekî, aşağıya xwarik bin bizin ezar evvel wî dengbêjê tov dibûn. Gel wî dengbêjê tov dibûn, ew wî dengbêj wan ra kilama digo. Kes vira gov nade dengbêj, da dengbêjî ez mîna berê nemaye. Yani vira kes gov nade zêde. Yani memleket dîsa heye, memleket dîsa mesela dengbêj qîmeta wî hebû, ewa wî hebû. Vehbi Aksoy 27 salî û bavê 3 zarokan e. Di sala 1990 de ji wanê koç kiriye Dilovasiyê. Ji 18 bira û xuşkaniyeke. Vehbiyê ku ji ber şerdên debarê dev ji xwendina xwe berdaye, di salên biçûk de li atölyeya xeratiyê dest bi kar kiriye.
oxumuş nekiriye. Çünkü memleketime de okul tine bu. Dema ku em hadne veram 10 sali bun. Em nerakirne okuli. Em mecbur bim başlamışım merangozitiye kir. Artık hengav hatta hem merangoziti devam dikim. Merangozluk mesleği zevk hoşa. Gerçekten o 20 salat kaptı kad yani bakmış ne bu men. Yani merangoz mesleği hoşa. Mobilya, mutfak dolabı, derya, İzmit ne yaptı ki vane? Ne akrabatı, ne komşutu, ne tüçtekoy ne yaptı ki memleket? Memleket hoştur ha. Veran ne yaptı ki memleket? Geribi ji bo herkesî zor û zahmetiyên ji hev cuda derdixe holê, karkerên avahiyan yên di şerdên herî dijwar de dixebitin. Jinên ku piraniya wan bi xwendin û nivîsê nizanin, lê tev li her tiştî yên hewl didin ku debara mala xwe pêk bînin. Xortên betal û etal yên xemgîniya paşerojê li ser milê xwe hildigirin. Yên ku heviyên xwe her dem dispêrin rojên pêş. û zarok, tev li her tiştî di dîmenên xerîbiyê de rûyên biken. Heviya her dê û bavî jî daxwaziya ji wan re paşerojeke hîn baştir e.